Usambilile ngenhlanhla yakho. Ukhona umthetheli. Hey. Ukundaba sekuphakameni. Sihleli siyizingane ekuphakameni kanti sihleli isilwane esikhulu. Silwane sasizulwini umhlala. Uthe ehleli nathi kanti kade ambili. Wathi zibe kancane. Uyabona yathula asafuna ukukhuluma. Kanti akasekho la. Useyothetha amancala le. Ezulwini la kungazikhona. Baningi abantu yazi inkosi angingase inkosi yasekuphameni ingazi lutho ihlalele ekhaya angithi thina singazithi siyabonga inkosi yamakhosi kanti akasekho la ngelanga wahamba waya le nikuzwile lo wahamba waya ngapha eMsimbari kuhleliwe nyakaze moya kwaZindwini kodwa bebehamba bona sithi sihleli la behamba beyohlola izinto eziningi behamba begcwala wonke umhlaba phakathi kwabanye yazi ukuthi abakhethi balala muntu bona bakhetha ngebandla ukuthi wawusiyebandla lami kudlula ngakubona lokho wabhekuzungi umuntu obevile lapha kakhulu ukulandela inkosi ngoba bengisho mangifike lapha esikhasinelami amosindawo awolala khona bengingenqena-ke nalokho ngafika kodwa wabhekuzulu kuwumgidi ngabona abantu beguqile abangakholwa nabakholwayo ngamangantawo uphumelani nabantu abangakholwa sithi isikhathi sakhe kanti cha umsebenzi wakhe akushuwanga ukuthi wena uyothandazela abantu esebephendile bakholwa kuwo wonke umuntu ngobona begeleza enza kuyangizange ngingumuntu inkosi ubathandazele laba ngabangani hayi unomusa lo muntu sekulakimi namhlanje angikhethe muntu yengize ngikhale uma nibehlukisa senivamile ukwenze njalo nibezula inyana wabo ungasokunakeleni no bafakeni phakathi kwempela bese ngivika ngokuthi bafuna phakathi khona bezonokelwa iphunga leni elihle lasezulwini hayi iphunga leni elihle lasezulwini lisuke ngisho ninalo musamungabanga ninalo iphunga elihle lasezulwini yiko lizonda abantu bonke bazonda into abayibona ukuthi hayi le ikhethi uyabona uma umuhle kakhulu abantu balethe iy'ntwane eziningi zokugxeka babike babike ibuzi bezama ukuthi bakusipiphaze ebuhlelo yibo nina niyazanywa ukuthi nifiphaze abantu bonke ngoba nibahle umuhle bukhona phakathi wethu okubonwa abantu phethe bashawa uvalo besaba yini yomushembe abantu sebelondela ushembe sulondela ushembe kade khuluma khona manje mfundisi subhizi sulandela ushembe awunokuyibalekela lokho ayibalekeleki lonto yinto edaliwe abantu abamlandela ushembe uma eneqiniso ngingafisa ukuthi abantu balandele ushembe babayeke bonke abanye abantu abangenalo iqiniso ngani na ngoba ushembe ukhulume iqiniso wemakulo kodwa-ke akazenzanga ushembe kwakungesiye umuntu ngiyangizwile nami nginjenje ngizwile ngomkwena egoli ubishop mkwena akholwa kuleli bantu ubishop la egoli ngeze ukuthi akamshembe akusiye umuntu wathi yewe usho kimi ngoba ngiphethe umsebenzi kashembe mina awukho ka-Amos Shembe umsebenzi ngiphethe okashembe lo owathunywa la owama-Amos wasengazi vele lalela uthi-ke lo mfundisi umkwena ngibiziwe egoli ngibizwe ababhishop bathi bafuna angathi bafuna uhlangane Orlando Stadium
ushendo wena uzophathe umthandazo-ke wasekuseni kwasha kwacini uthi umkwena ubize ngubani ngababisho ngobani ngambasi hawu kodwa ufundiswe ubani ukuthi uyintanga yabo wena ufundiswe ubani wena lo hayi akanompishopi mina kwathi qinisile khona ubize kanje ngilangaphela yena ngiyalinganisa ukuthi ngingenababishopi sekuthiwa ngumbishopi nami manje wathi siyodwa wena ngokashembe esingamazi esiswele ukuthi simbiza ngokuthi ubani ngoba phela uphethe inkolo lalelani madoda ngoba ushembe uphethe inkolo manje-ke sizothi mongameli ngando sizothi yini hayi uthi umntwana sesithi umbhishophu basho njalo bathi umbhishophu wena awusikho lo uyenye into engenagama ngabophi impahla zami ngabuya bethi uzobona wabhishophu ngathi sekhuluma indaba enkulu ngiphethe into yomuntu ongaziwa ongakaziwa nanamhlanje kade afika 1910 efika la kodwa kakaziwa muntu kuzobe manje nathi asimazi senibona mina senisizakele angimazi nami ngasho phakathi kwengane ontanga yethu efotel bethi awukhulume ngoyise basebezwile ukuthi ngizalwa yisilwane bathi awukhulume ngoyise ngathi ngiyakhuluma kancane kodwa ngimazi kahle noma kwakubaba kodwa-ke ngithi ubaba ngoba angimthonanga omunye ubaba kwalokhonjwa ukuthi nababa nabaqhamuka kanjani ngase ngithi ubaba ushembe kwangesiye ubaba kwakuwumuntu nje wasezulwini into ehlukile ekubantu bonke niyazi ukuthini nangu uprofessor Thuzo bamhleli bakhe usho njalo kimi emzinyana wathi ushembe kwakuyinto enye kwakuyisiye umuntu akazanga nawe ukuthi kwakuyisibalisiwe wayigqoke njengami enje kodwa kwangesiye umuntu akekho umuntu bakithi akekho umuntu ongakhomba ulwandle athi thula wena keke asambethi yolwandle asambeni laba abantu bafuna ukubhabhatisa njengobabhabhatisa mina lolwandle ngamazi ushana kusasa ngingashona ningazi lesidumbu sami sashona kulongiphamisa izandla ushaka futhi lalahlelo bangini ushembe-ke lesi simangalo sengikhuluma ngayo sama eThekwini ama-awa nje i-awa lonke babhathi abantu abangu-30 ngiphinde ngishilo lokungeso ngethi ngifuna nibone ukuthi sihamba silandela umuntu ongenagama uyafika emzinyathi la ngithi sihlabelelo siqale khona uyafika emzinyathi seliyashona umuntu obevele ehlale anqotholise isikhathi azenza kancanyana ahlupheke kodwa manje umuntu futhi obengadli njenganeloni ziya nje one way noma nesidlweni ziyabuya nje njalo basiphuma nje labo balesidlweni njalo yena ubengadli njalo obelinda uNkulunkulu njalo ngengasho kungathi wayehlala nebhayibheli mayedlule emoto sobona bathi yazobona mfundisi athi uNkulunkulu wangiyamazi athi hayi phela mfundisa athi funda afunde umuntu uyabona mfundisi adlule sekuwumuntu omthanda uNkulunkulu kakhulu usephushela kithi uthando lwakho ukuthi umthande ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo usho kithi sikwazi ngandlela yiko nje sokucelana ukuthi asale nokho singazi lutho asale sesicikiyela ngathi acikiyela ngathi leli bandla lakhe lingafi likhule kakhulu uzocikiyela ngathi thina zoni asiphendule lokubheke phambili muku umuntu othi kusempini enje ahlehla bhekele ngenani kule ngona niphushe ngawo wonke amandla musamhlehla
umazi abanye umulo hayi mina ngisaboni kahle mina ubona lo ukhamba mina ngiyambona lo akhulu wakhe ngono kaloku lokala kobu okashembe lo ngitshele mfisi akufike kwami uma uqala ukunyukala kwakho ungasikashembe awuzufika la ushembe khona ukhona umuzi asethembise ushembe okhazimla omzwa Nazareth kungakhanyisiyo leli langa alikayisikona kuhlale kukhanya nje kodwa konke ukukhanyiseni kodwa kuyakhanya akukho ubusuku ayikho imini into efanayo kusho le lapha esibizela khona umprofeti emehlweni enkosikazi ayibizele yona umloti ishangasela umakoti wabo asabuya wayengasabuya uyafika ushembe yaho nke wathula kwathi malishonela wathi impela sithandazi sezithandazi wayehlabelela amaculo asekwesinama nasemezenkola imuntu le ogula bathi khona la umlethe ndla kwamlethe umakoti bambeka phambi kwakhe wathatha le mini emibili leyo khomba wathi ngwi emehlweni angeke ngithi ngwi mina emehlweni ngizothi ngithe ngwi into angaboni ahlale engabonanga umziwani wathi ngwi wathandaza wabuye wayisusa wathi ubonani umakoti wathi hawu khona ithunzi abantwana wasebuye ethi ngwi le mina yakhe emibili le mina yakhe iyindaba enkuluma nayo wathi ngwi asho lutho uthule kanti yathandana kakhulu uthi uNkulunkulu lo mvule namehlo abone ngokuthumile wena
ngithumela kubantu ukuthi ngibasindise balibone iqiniso lakho